intelligent assistant who can help you to save money or to find better products or to find you offers in the market. Zdaj se vidi, da vsi nekako ta blockchain hočejo na tak ali drugačen način pripeljati, ne samo aplikacije, ali pa tudi recimo s pomočjo blockchaina dobiti nove rešitve ali pa nove produkte. I was very impressed how many participants were here and how motivated they were to show the innovation and to work on several projects. A small idea can change a lot, and it's not always rocket science who is helping, for innovations. Zelo dobre mentore ste imeli, tako da smo se tudi veliko naučili in je bilo zelo dobro. Čuti so pa seveda izjemni, smo bili vsi v tretjem mestu. Meni se je zdelo kar fajn, ker smo se dosti naučili tudi z področja marketinga, predstavitev, nasploh programskih rešitev. No, zdaj smo tukaj in zmagali smo in to, mentori so bili super, bančni mentori so bili še boljši, organizatorji so bili pa najboljši.